والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Allah tebarek ve taala beter bilyendir sizin düşmanlığınızı ve düşmanınız da sizi bildirdi. Ve Allah tebarek ve taala kafidir size tamamı işlerine kefil bolup ve nusret ve yarilik beryen bolup. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yahudilerden bazılar bardır. Tevrat'ta Hudanın sözlerini öz bolşundan üytköderler ve Hazreti Resul-i Ekrem şolara bir zat aytsa şonda aydarlar kefini eşittik ve emrini asi bolduk ve itaat kılmadık ve eşittirilmeyen halda ve ra'ina deyip aytyarlar dillerini haktan öwürüp telekäge nisbet berip. Ve eger Yahudiler semi'ana ve asaynan yerine semi'ana ve ata'na deyip aytsalardı ve ra'ina diyen keplerinin avazyna unzurna diyen ibaret bilen aytsalardı, elbette şolar üçün hayırlı bolardı ve doğru söz bolardı. Walakin Allah tebarek ve taala şolary lanet aytdy ve şolaryň rahmetinden daş etdi. Kafir bolmaklar sebebinden. Pes olar iman getirmezler, meger bir az etdi iman getirirler. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ey özlerine kitap verilenler! Bizim nazil eden dadımıza yani Kur'an'a iman getirin. Ol Kur'an-ı sizde bar kitabı tasdik etýändir. Pes şu tariqi Kur'an'a iman getirin. Yüzünüzdeki zatları ayırıp yüzünüzü yeňsäňiz ýaly etmäkem. Ya şolara lanet aýdyp maymun suratyny etmäkem. Ashab-ı sabtni meymun suratyny edişim ýaly. Ve Allah tebarek ve taalaň hükmen bolmalydyr. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Tahqiq Allah tebarek ve taala özüne şirk getirip gaýryny özüne şerik tutunmagy be hiç wajh afw etmez. Ve şirkden başga günäleri öz halan adamsyna afw eder. Ve her kim Hudaýa şerik getirse pes tahqiq şol adam ulu günäge murtakip boldy. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Aya görmedinmi? Ol tor adamlaryny, olar özlerini dilleri bilen päg edip özlerini Hudaýyň oglallary we Hudaýyň dostlary bilýärler. Olar hakikaten özlerini päkläp bilmezler. Belki Allah tebarek ve taala öz halan bendetini päg eder. Olarga zerre zulmedilmez. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Sen bolara nazar et. Ne tariqi Hudaýa yalandan töhmet edip bija dawa ederler. Biz Hudaýyň oglallary diýip şu aýdan yalan kepleri kafidir, aşkar günah bol. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Aya ol tor adamları görmedinmi ki olara kitaptan sehm berilipdi. Olar botuga we şeytana iman getirýärler we kafirlaryň hakyny aýtýarlar.
şolar ol iman getiren müminlerden hidayetde artıktır diýip.